Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 2. Maragsakan ti Apo kadagiti nainbag at tao ngem okuman na dagiti agpanggap iti dakes. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, asino jay sa nga iliyo itay? Ni Uncle mo Berting dayjay anak. Kayan ayat ko. Anya? Adda ka di pa'y laplano yu ang makiasawa? No bilang ta makikalay sa akin ni Uncle mo Berting anak. Umanugot ka kadi? Diyak ka mo, nanang. Kaslalangamot da dya lalaki kat saan ang mapagtalkan? Nagbindot ka anak. Nasingpat ni Uncle mo Berting. Apay, nanang. Nabayag kayo ka din nga agamam mo iti day dya aberting? Kwa anak. Nabiit pa'y anam-amok ni Berting. Naam-amok iti may sa apakanan ije sentro. Anya? Nabiit pa'y anam-amo ni nanang mo dadya aberting? Ngam kaayan-ayat na? Kasta nga rod, Cindy. Sapay kaslasaan ang mapagtalkan tila nga day dya alalaki. Kat, anya nga iti kuna ni nanang mo. Agkasarda ka no? Saan ko nga mo? Ngam no siyak ti masurot. Saan ko akaya ta makikalay sa ni nanang iti day dya aberting? Ay, wan gayam. Madamag ko man. May sakadimat abalo? Sigon ka ni nanang. Lakay ka no abaro. Ay, kastagayam. Masurunak ka ni nanang. No apay mo't atila masarsarakan na. Ngam sapay la kumaa. Tanagbiddutak lang iti atap. Asaan ang mapagtalkan day jay abirting. Sa dino ti anak mo, Marta. Awan mo dito'y balayo. Nalabit nga dapay laang ije pagadalan dayjay. Nga madamdaman to laang. Adan dito'y balay. Wan gayam. Adda ka din kaayan-ayat ti anak mo? Nagpintas ni Claire. Iso nga dalaki di kaayan-ayat na dayjayan. Awan pa'y matinyam amo na kanyak akaayan ayat na. Nga patsak nga awan pa'y. Gaputasan nga agilimlimad kanyak ti anak ko. Kan napasnak iti panagadal na. Kasta? Nasingpit nga rod ti anak mo. Diyak pa'y unay ngamin nakasarsarita. Gapot ay di na minsan asimarong karak diti balayo. Naira namat nga dapa ka kumikuman na. Wen, talaga nga minakasjay dayjay. Awan sayangan na nga oras. Nang runa no may papan iti panagadal na. Malaman. Medyo naladawa ka makaawid ita. Kasanumat ngamin. Nagadutiin ka makami ita nga aldaw ija pagadalan. Angam, sana bali. Dandani akon makadanon ija balay. Iso nga iparpartak ko pa'y timag na. Ada ka ba't gaya man, Claire, anak? Itaman pa'y analadaw ka asimbangpet? Winanang, ado nga minti naramid mi ita nga aldaw ija pagadalan. Kasta ka di. Maalang arudan. Ingka pa'y agpelas. Takalpasan na. Mangantayon ton. Mangantayon ton kunayo, nanang? Adda kadwa tayo amangan? Wen, anak. Adda ni Uncle mo Berting. Apay nga adda dito'y day tao. Inawis ko ni Uncle mo, anak. Inawis ko adito'y balay amang rabi. Iti kasta, makapagamam mo kayo anaimbag. Alang nga ron, nanang. Inaklabi it agpelas. Urayin da kon ija kusina. Ala Berting, mangan ka lang saan kang agbabain? Ipagpabalay mon. Agyam anak Marta. Talaga gaya man na imas ti panaglutlutom ha. Magusto ak launay. Talaga? Amangan nukon ko namlang dayta. Eh saan man. Talaga magusto ak ti lutom. Claire,
Apay asan ka mat amatagtagari. Amangan no mababayin ka kanyak. Di kag babayin. Unmat ngamin, Claire, anak. Nasingpat ni Uncle mo aberting. Nagkwa, nanang, Uncle Berting, pasensya kayon. Parpartakak ti mangan. Gaputa adupay ti aramidak. Agrevyo akpay. Gaputa umadani ngaminan ti exam mi. Kasta ka di? Nalangarod, anak. Mangan kalaang. Saan da kan asingaan, iti panangan mo. Marta, pudno ka di, tinaibaga ti anak mo kada kami kan ni Victor. Nga anya, manong. Nga addan kaayan ayat mo ah. Ay, wen manong. Kayan ayat ko ni Berting. Nasingpat day jay. Nasingpat, kunam? Katnuna ko na ti anak mo, anabiit pa'y anaam-am mom day di alalaki. Ita, ibagam anasingpat. Wen, manong. Nabiit pa'y anam-amok ni Berting. Nga masigurado ka nasingpat. Kat, naam-am mom ka din tinagtaudan na pamilya? Ha? Hmm. Ay, kwa, manong. Saan ko pa'y anam-am mo ti pamilya na? Gaputa adayo ka no ti lugar da. Anya? Kastamat din ako na ni Berting kanyak. Ada nga min panggadan ni Berting dito'y lugar tayo. Isuad dito'y matan nga agnanaad. At ako makidawak, Marta. Anya day ta Berting. Ibagamlaang. Tangay agayan ayatan. Kaya't kung agdenatan. Ha? Sigurado ka kadi iti day ta pangadeng mo? Wen, kaya't kung agdenatan. Kat dito'y balayo ti pagdanaan ta. Iti kasta. Makadwang matlaan ka anak mo. Ngam, saan ta ka di agkalaysa? Agkalay sa tanto. Ngam saan pa'y nga ita. Agurnungak pa'y. Iti kasta. At dagastusan ta nga agkalay sa. Ala nga rod. No day tati kunam. Dito'y tangarudan balay nga agnaad. Kasaritak ti anak ko, may papan iti dayta. Anya? Ijayin balay yung agnaad ni Berting akaayan ayat ni nanang mo, Claire? Wen, Uncle. Masurunak. Gaputan no adak iti balay. Mairanamot nga adda ijay dayjay nga Uncle Berting. Sapay nagmaditi pa ng kitkita na kanyak. No kastamat lang nga ijayan nga agnaid na Berting. Dito'y kamutin balay nga agnaid, Claire. Gusto tinakunan ni uncle mo, Claire. May mayatan dito apag naidam. Tamas safe ka. Agyamanak kada kayo. Uncle Victor, Uncle Randy. May naton nga agpaiso adituyak nga agyan. Ala, ipakadam nga rod kininanang mo ti panagnaid mo dito'y kaanakan. Ay, no apay mat ngamin amakidan napay lang ni nanang mo itinay kaya lalaki. Hunmat ngamin. Sipud na balo. Italaang nga adda sinungbatan na anagaram kan kuana. Ti amok nga rod, kat saanan ang makiayan-ayat pa. No kayat mo ti agnaad ija balay da Uncle mo Randy, sikat ti makam mo. Nasaysaya at kuman, no dito'y kabalay nga agnaad. Iti kasta, adakad kaduak no kasta amarabyan nga agawid ni Uncle mo Berting. Nanang, anya ka diti trabaho ni Uncle Berting. Kuna namat nga da kanu negosyo na iti kabangibang nga ili. Ayan kanu tinegosyo na. Saan ko nga mo anak? Tano kasta adamagag, di namat ibaga. Anya? Talagang nga rod asaan nyo pa'y unay nga am mo day dya tao, nanang. Ta ultimo panggadan na, saan nyo pa'y nga am mo? O sige, i-deliver yung amin nga epektos. Nasken na ma-i-deliver amin da kita. Sige nga rod, kastapay. Awagan daktulangan no na i-deliver yung amin da kita. Bye! Nukas kasano, adumanan ti kwartak. Mayat da ito pagkwartaan. Gaputa saanen anasken nga agbannog ka. Kinsan la da ita? Dakkal ti mapaster ko.
Gapu iti kastoy at trabaho. Iso amayat na ito'y. Day, nagbasbasa ka pa'y madgayam iti libro dito'y sa Alas Claire. Saan ka di pa'y mapan maturog? Saan pa'y, Uncle? Sa anak pa'y nga na makaturog. Iso nga agbasa ak pa'y laeng. Kasta ka di. Aywan gayam. Kumusta mat nga iti panagnaid mo dito'y balay? Okay ka di laeng balasan ko? Wen, Uncle Victor. Okay ak laeng dito'y. Pasensya kayo lakuman. No dituyak pa'y laeng ang makipagnaed. Ay nabalasan ko. Sana day tati panunutom. Kaanakan ka, katawan di sabsabali ka ta tayo. Iso nga agnaed ka lata dito'y aging gakay kayat mo. Ay na, agyaman nak, Uncle. Talaga anak kasaysaya at kayo kanya. Sa dino ti papanam ket rabiin, Berting. Adala saraka ka tao. Di kagdanag, mabiitak lang. No apay mo't ngamin arumor ka pay laeng. Inton bigat la ko man asarakam ti kunam asarakam. Sana mabalin nga ipabigat na ito eh. Gaputan na patagtipag sa saritaan mi. Alang aron, saan ka unay nga agpakpakarabi ah? Wen, ala, inakon. Itigas ta, makaawid ang kadagos. Anya ti kunam, Cindy? Nakitam ni Uncle Berting iti kalman. One friend, katamom, naglalabanga dagiti matana, nakabutbutang. Nakabutbutang kunam? Ada nga rod atap ko, nga amangan no agar aramat iti traw ka. Bayam, friend. Sarong karak ni Nanang ijabalay. Inakitaan ni Nanang. One friend, ingkakitaan ni nanang mo. Sapay ko tasaan apod no ti atap ko maipapan iti kadandan nana. Ada ka mat, Claire, anak. Nasayat mat, tanapanunot mo asumarungkar dito'y balay. Kailiw ka una yan. Uray siya, Nanang. Kailiw kayo matan. Apay akas tamatan tila ngayo. Apay anagado tilitom di tatakyagyo. Kasla marigatan kayong aggaraw. Adda ka di dakas nga naramid kada kayo ni Uncle Berting? Kwa, anak. Binugbognak ni Berting idirabi. Gaputa saan na nagustuhan ti inluto kasi daan. Anya? Ayan nga rod dayjay nga Uncle Berting. Saan ko nga amuno sa dino ti ayan na, anak? Apaman akinabil nak idirabi. Pimanaw mo't laeng. Saan pa'y nagawid aging gaita? Husto pa'y lati atap ko, idida mo ang makitak dahi a tao. Talaga dakas ti aramid na. Huston day ta. Ang mga nukala at asumangpet, kat mangag na ka. Asidag akong iti balay daan ti Lorna. Iparpartak ko pa'y timag na. Itikas na, makasubli akmat laadagos ija balay. Asikaswak laang ni Nanang. Kaasimat. Si kagayam ti masabat ko, Claire. Nagdadakkel dagiti mata na kumitkita kanyak. Kan, papayan na labaga. Tumaraya kun! Hoy! Agsubli ka ditoy! Di ka tumaray takamatan ka! Santa ka, Bertang? Ho! Pulis ti mangkamkamat magkanyak. Dahito iti para kada kayo. Ho! Palpaltugan damatan. Iparpartak ko pa iti tumaray. Natamaan ti saka. Nanang, natiliwan dahi dyan nga Uncle Berting. Drug pusher matgayam. Saan la a pusher? No di kat user pa'y. Huwag nga rod, anak. Diyak laing pagaro pakas jay gayam ti negosyo na. Dandani ka pa yan na isagmak, anak. Wen nga rod, Nanang. Naimbaglangan. Ta idi na ira na nagsabat kami iti dalan. Apag isumat nga adda pulis amang man gayam kan kuana. Iso aday jay, nakatarayak. Agbababawi ak anak idan na kan ko, ana. Ti ambok ngamin kat nasingpet.
Nga managdakdakas matgayam. Sana bali, nanang. Nakabalo danday siya at tao. Isumat lagayam ang nagpakni dito lugar tayo. Gaputa naglibas gayam idi ijay lugar da. Wanted gayam day jay. Wen anak, katgapo iti day tapasamak. Sana ko na basta mamati ka dagiti agdaton pa'y kanyak. Masapul nga amwag pa'y ida na imbag. Sakbay amat nagtirik na kadakwada. Saan ko mga umdas ti panagayat mo para iti karelasyon mo tapno laeng ipaay mo ti panagtalag. No diket kilati sa manaimbag ti ugali kan aramid na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.